izuzetno predavanje čije je tema Svjetionik u Oluji, od ličnog rasta do univerzalnih istina. Prvenstveno želim da se zahvalim društvu Povratak izvoru, koji je organizator ovog vrlo zanimljivog jedinstvenog predavanja. Hvala vam svima što ste tu i što ste došli da podržite naše izuzetne predavače, Aleksandra, Dariju i Jasnu. Na kraju ovog predavanja, da znate, možete da kupite ovu predivnu, njihovu knjigu, od izvora do izvora u kraljevstvu svesnosti i čudesnosti. Moje ime je Ljubica Vukićević-Uba i evo ja ću vas voditi kroz ovo predavanje i ovaj razgovor. Sada vas sve molim da utišate mobilne telefone kako bismo mogli da uživamo u predavanju. Pa da krenemo. Danas su sa nama tri sjajna predavača, Aleksandar Hengel, Darija Vujović i Jasna Bogojević-Janjić, i ako možete podjetiti aplauz. Prvi koji će nam otkriti svoje izuzetne iskustva, uvide i istine je Aleksandar Hengel. A Aleksandar Hengel, kao što vidimo, zrači jednom harizmom. On ima za informacije, srce za poeziju, a dušu za lepotu i ljubav. On ima i odličan osjećaj za dobru fotografiju i, kao što vidite, odličnu razvijenu vještinu snimanja kamerom. Njegove strasti su vožnja biciklom, sportski ribolov, automobilske trke, svet gljiva i poezija kao njegova najveća ljubav. O temama iz domena duhovnosti govori i nastupa već decenijama u mnogim televizijskim emisijama i YouTube kanalima. A nadam se da ćemo i čuti priču o tvojoj golubici danas. Izvoli, Aleksandre. Hvala. Sve se okrećemo oko sebe da vidim da su na mene, odnosno da ćemo još neko. Dragi prijatelji, zahvalnost velika što ste se odazvali našem pozivu, jer što smo se okupili u ovakvom broju da sa vama podelimo neka naša nova iskustva, neka nova saznanja koja smo, sticajem okolnosti, dobili u poslednjih nekoliko meseci. Ima tu zaista svašta nešto zanimljivo, pa se nadamo da će vam i ovo predavanje biti zanimljivo i da će proteći brzo i da ćemo imati na kraju interakciju, dakle da međusobno razmenimo iskustva i saznanja. Razmišljali smo o tome šta bi mogli, kako da počnemo celu ovu priču, i onda na light motiv bio to da mnogi postavljaju pitanja kako mi možemo biti sigurni u sve to o čemu pričamo, kako možemo biti sigurni u ono što čujemo sa raznih strana, da li zaista postoji život posle života, kako se to izgleda. Ljudi naprosto traže dokaze. I najčešće čujemo konstatacije da se niko sa te strane nije vratio da može pouzdano da posvedoči da li zaista tamo nešto ima. Sad, ta konstatacija i nije sasvim tačna i nije u potpunosti tačna, jer postoje ljudi koji su u taj svet zakoračili, do duše privremeno, i morali su da se vrate. Ali su bili dovoljno dugo da mogu o tome da posvedoče za one kojima su dokazi neophodni. Tu pre svega mislim na one koji su klinički zamirali. Čuli ste za taj pojam. Ljudi koji su bili privremeno na onoj strani od nekoliko minuta do nekoliko desetina minuta, a onda su bili vraćeni zato što nije njihovo vreme. Najčešće i tako kažu. I ja sam imao prilike da razgovaram sa mnogim od njih, ali nećemo sad pričati i o njima, pričat ću o sebi i mom iskustvu. Danas ćete prvi put čuti nešto što nikad nije do sad bilo objavljeno, to što ću vam reći ne zna i moja porodica. Naime, do tog trenutka ja sam bio već dobrano aktiviran. Imao sam te vantelesne izlaske,
ili lucidne snove, kako ih ko zove, i nakon toga sam imao to isto, ali ovo je bio jedan zanimljiv trenutak koji je bio onako baš upečatljiv i koji ću sad podeliti s vama. Naime, jednog dana na poslu gdje sam radio, meni se iznenada složilo. Ničim izazvano, sve se nešto pokarabasilo i ja sam se bukvalno stropošto na pod, ispružio sam se ovoliko koliko sam dugačak. Istog momenta sam iskočio iz tela i taj osjećaj lakoće, lagodnosti, rasterećenosti je fantastičan. Lagani kao pero, rasterećeni, mirni, gledate u jednom momentu kako vaše tijelo leži dole na onim pločicama nepomično. Brzo sad tu pritrčavaju kolege, jedni krenu da me drmusaju, drugi krenu da me šamaraju po obrazima, Boga mi jedna koleginica me tako ošupčila po obrazu da mi je zvodilo ceo dan. Treći trče po vodu, tamo su me fajtali kao uštirkani veš. A ja sve to gledam sa strane, prosto ne znam šta da radim, da li da se maknem, da li... osjećanja su bila pomešana. Naprosto, bio sam zatečen jer ništa nije ukazivalo takav razvoj događaja. I tada je usledio najkomičniji deo cele te priče, kada sam iza sebe začuo glas: pa gde si ti krenuo? Ajde, vraćaj se nazad, još nije tvoje vreme. Ja sam pokušao da se okrenem, da vidim kome to oslovljava, međutim, oni su mene bukvalno u trenutku ugurali nazad, ponovo upakovali u to moje telo i ja se povratim. Krenem da se mrdam na opšte zadovoljstvo onih koji me tamo drmusaju, šamaraju i fajtaju, kako smo već rekli, kao uštirkani veš. Svi odahnuli, dolazi hitna pomoć posle nekih 20 minuta i urade sve ono što je standardna procedura i ništa. Sve normalno. Ne znaju ni šta je. Infarkt nije, udar nije, ovo nije, ništa nije. Kaže, šta se s vama doslučko ne zna? Ni dan danas ne znam šta se dogodilo, ali je meni bilo važno da vidim da se takve stvari, nažalost, eto, mogu desiti i u sred bela dana. Znači, ne morate biti za vreme sna, ne morate biti u tim lucidnim snovima ili astralnim projekcijama, ne morate biti čak ni u meditativnom stanju, jer znate šta, za meditante kažu da također mogu, oni koji to uspešno rade, da napuste svoje telo, da budu u astralu i da se onda putem srebrne nite vrate u svoje telo. Sad ćemo da spomenemo malo i tu srebrnu nite. Ona se nasirala, jer ja kako sam bio van tela, video sam jednu tanku srebrnu povezanost još uvek između astralnog i fizičkog tela. Kad se ta nit prekine, tad više nema povratka. Međutim, su ovi iza su se potrudili da ona ostane u celosti i sve to bilo tako kako je. Evo, danas ja stojim ovdje po vama. I dobio sam dozvolu da tome popričam po prvi put. Astralna nit je jako važna zato što povezuje astralno telo sa fizičkim i bukvalno omogućava svakome od nas da se za vreme astralne projekcije vrati isključivo u svoje telo. Da ne bi bilo zabune, pa se ja vratim u tuđe, neko drugi, treće, peto, zamislite kakav je to bio haos. Zato je kreator napravio takvu fantastičnu stvar, vrlo jednostavno, da astralna projekcija ide tako, odnosno i da astralno telo klizi po toj srebrnoj niti, baš kao što voz klizi po šinama. I ako šine vode od Beograda do Novog Sada, voz može samo tamo da stigne, nigde drugo. Isto tako, i mi se ne pogrešava, vraćamo svako svoje telo, jer onda nema zabuna i nema neprijatnih situacija. Da, a tu srebrnu nit, ne znam da li znate, spominje čak i Biblija. Oni koji dobro poznaju Stari Zavet, odmah će se setiti o čemu govorim. Radi se o knjizi Propovednika, jedna od tekstova Starog Zaveta, i u poslednjoj glavi jedan od poslednjih stihova kaže: a kada se prekine srebrna nit, kada dođe kraj i prekine se srebrna nit, tada će se predstaviti Gospodu. Dakle, i oni su znali za to, pre par hiljada godina. Istok znao davno,
Što je dobro? Dobro je zato što kada imamo neke informacije iz više izvora, onda je pouzdanost takvih velika i vjerodostojna. U ovom slučaju se ona nije prekinula, ostala je veza, međutim, dešavalo mi se da za vreme astralnih projekcija pretila je opasnost da se to dogodi, međutim, opet su reagovali ovi od pozadi i vratili nas nazad, tako da ja još uvek ovde krstarim ovim zemaljskim prostranstvima i misiju svoju sprovodim, a kad god i pitam kad će doći moje vreme, oni kažu nije još, budi strpljiv, imaš ti još šta da odradiš ovde. Da se sad vratimo malo nazad, pre tog događaja, sad već pre davnih 27 godina, kako je sve u stvari počelo. Ja sam do tog momenta živao sasvim običan zemaljski život, apsolutno ničim nije bilo obeležen nikakvim ni religijskim sadržajima, niti sam se bavio nekim tehnikama, niti sam se bavio nekim drugim programima, živio sam svetovan život kao svako obično ljudsko biće. U jednom trenutku, negde oko 30. rođendana, na jednom vrlo specifičnom mestu, na 13. spratu Solitera, sad zanimljivo, desilo se trenutak koji se nešto zove prosvetljenje, a mi ga zovemo aktivacija. Naprosto jave vam se bića koja su za vas zadužena, kažu vam da je došao trenutak aktivacije, kažu vam ko ste, šta ste, zašto ste, šta treba da uradite, i od tog minuta kreće vaša misija. Zanimljivo je da se to dogodilo na 13. spratu jednog Solitera, neposredno u holu pred liftom, i onda se simbolički desilo da smo se, oni i ja, sa 13. sprata spustili u prizemlju, na zemlju, što simbolički opet govori o našoj multidimenzionalnoj vertikali i simbolički spuštanje sa nekog 13. nivoa postojanja na zemlju kako bi se izvršila određena misija. 27 godina kasnije, evo me u današnjem danu, sa nekom novom pričom i sa nepoznanicama. Šta moja misija nosi sutra, volio bih da znam, ali ne znam, kažu lepota neizvesnosti upravo u tome, ne znam šta sve još moram da uradim. U svakom slučaju, da bi bili zanimljivi, da bi bili atraktivni, najavili smo ovde mnogo tema, a ovo čemu smo malo prepričali, dakle, ako vam je ovo dovoljno dobar dokaz, što svedoče ljudi koji su klinički zamirali, ili ja koji sam eto prošao kroz nešto slično, da, onda zaista život posle života postoji, a ono što mi čulimo ovde možemo da doživimo je samo gleda senka onoga što se astralnim i posebno eteričnim telom doživljava mnogo jače, mnogo žešće, mnogo intenzivnije kad se nađemo s one strane. Ovde smo naveli temu da kažemo nešto o tome, a šta se sada dešava s nama s one strane? Zamislite sada da se meni desilo to da se prekine ta srebrna nit i da se više ne vratim. To je takozvani trenutak fizičke smrti. A šta se nakon toga dešava? Evo sad ćemo probati da pojasnimo, mada su mnogi već o tome govorili, ali mi ćemo dati ovde možda neke nove informacije koje do sada nismo mogli da čujemo. Ovi ovde iza, pitao sam se ko su, posle sam dobio informaciju, su bila dvojica. Oni su pripadali zelenom svetlosnom bratstvu. Ne znam da li ste možda pratili u nekoj od mojih emisija, ja sam često govorio da pripadam zelenom svetlosnom bratstvu. To je poput ministarstava, znate, kad u nekoj vladi da imate resorna ministarstva, pa jedan zadužen za ekologiju, drugi za ovu politiku, treći za onu. Isto tako, u duhovnom svetu postoji bratstva, to su veliki duhovni kolektivi, gde entitet ulazi u takve organizacije kako će provoditi određene misije, ali ovoga puta svemirskog karaktera. I
sad radimo ove zemaljske, a tamo radimo svemirske misije. I zeleno svetlosno bratstvo je zaduženo pre svega za transfer energije i ljubavi iz svetog izvora po čitavoj kreaciji. Nemamo limit u kretanju, apsolutno cela kreacija nam je dostupna i transferi ljubavi pripadaju zelenom svetlosnom bratstvu. Ova dvojica su bili iz tog bratstva i oni su bili tu u ovom slučaju da me zaštite i da me vrate, a kad dođe vreme da zajedno se vratimo tamo odakle smo i došli. Kada svaki pojedinac završi svoju zemaljsku misiju i kada se prekrene ta famozna srebrna nit, obično nas u tom trenutku se očekuju roditelji, rođaci, prijatelji, poznanici, jer kao što znate, mnogi danas još uvek ne veruju ono o čemu mi pričamo i kada se desi taj trenutak, mnogi su u šoku. Odjednom postaje stvarno sve ono što nisu verovali. Šta onda? Mnogi su zbunjeni, dezorijentisani i da nema odbora za doček, kako ga mi zovemo, mnogi ne bi mogli da se snađu. Taj odbor za doček zadužen je za to da vas provede do jednog dela tehnološke dimenzije u kojoj se svaki pojedinac susreće sa tek završenim životom i u procesu samosagledavanja sam vrednuje ono što je za vreme svog života uradio. Velike su zablude. Da u duhovnom svetu postoji sud, sudija, porote, advokati i sve ono što mi ovde danas na zemlji možemo da vidimo. Od svega toga tamo nema ništa. Dolazi se u tehnološku dimenziju, arhivator vam donosi vaš životni film i vi ga sagledavate od početka, od rođenja do kraja, pri tom imajući pored sebe sve one moralne i duhovne vrednosti koje je kreator propisao i na osnovu toga određujete sami koliko je vredelo ono što ste radili. To je proces samosagledavanja. Sami ćete sebe sagledati, i vi, i ja, i svi. Nema laži, nema prevare, nema protekcije, nema apsolutno ničega na što smo mi ovde navikli. Na osnovu toga sami ćete doneti zaključak da li je vaš život bio ispunjen, zadovoljavajući, da li možete napred ili se morate vratiti i popraviti ono što u ovom životu niste uradili. To je ono što se zove reinkarnacija, ponovno vraćanje na zemlju, u neki novi život. Kako bi ga sagledali iz nekog drugog ugla? Onaj ko je bio lekar, možda će želeti da vozi vozove, onaj ko je bio prirodnjak, možda će teti da pravi hleb, da obrađuje zemlju. Apsolutno je mnogo mogućnosti. I da pokuša da iz neke druge perspektive napravi progres koji nije uradio za vreme tek završenog života. Najčešće se to tako dešava. Koliko sam samo puta prisustvovao tom procesu samosagledavanja, kada su bića shvatila da nisu radila ono za što su se obavezala, za što su potpisali ugovor kada su dolazili, i da su sami tražili da se vrate ponovo na zemlju, jer žele da polože zemaljsku školu, zemaljski ispit. Treba znati i to da se ništa ne mora. U kreaciji kod kreatora ništa nije pod moranje, sve je na dobrovoljnoj bazi, dakle ti ljudi, ta bića su želela samo da se vrate. Ima i onih koji jednostavno ne žele više da se vrate, pa onda traže neke druge planete, pa se na njih inkarniraju. A ima i onih kojima je dosta materijalnog sveta, pa onda žele da službuju i to što su propustili ovde da nauče, uče u duhovnom svetu. To se radi na višem astralu ili na nižem eteričnom nivou postojanja. Recimo, budete negdje u odboru za doček, sačekujete, provodite, dovodite i tako dalje. Svako negdje nešto službuje. U duhovnom svetu nema nezaposlenih.
Ne znam da li bi možda još nešto trebao da vam kažem za sad na to pitanje. Ima ovdje još mnogo pitanja, nadam se da će moje drugarice, koleginice govoriti nešto o njima. A ja samo da vam kažem još u ovom delu izlaganja gdje ću biti ja zaslužen, što ne znači da se možda neću u nekom trenutku priče ponovo uključiti, ali mislim da su one danas mnogo atraktivnije spremile predavanja nego što je moja. Da vam kažem kako se to desilo da se baš nas troje okupimo i da nas troje radimo ovu misiju. Da sve što radimo zajedno. Pomoći će nam i ovaj naš baner koji smo napravili, gdje smo mi nedvosmisleno i potpuno jasno dobili poruku i na ovaj način, ne samo telepatski, da treba da radimo upravo ovo što radimo. Posljednji slog mog imena je početak Darijinog imena. Posljednji slog Darijinog imena je početak Jasninog imena. Slučajnost ili ne, procenite sami, ali činjenica već sama po sebi govori da nas troje treba da radimo i radimo ovu misiju i da je to projektovano upravo iz centra koji smo malo predstavljali, iz tehnološke dimenzije, gdje smo jednom trenutku sedeli i dogovorili se da nas troje radimo upravo ovo. Međutim, ova poruka je više slojena, tu ima nekoliko slojeva. Poruka, otkrićemo danas samo još jedno, ako pogledate naše inicijale A, H, D, V i J, B, J, naizgled ne govori ništa, a u stvari govore mnogo, ono što je najvažnije za svakog od nas, ono što je suštinski i ono što treba da da svakog od nas vere i snage u vremenima koje dolaze. Ah, uzdah. Ah, konačno, najzad. Dobra vest. Ja, Bog, jesam. Da smo premeštali ova naša imena, ko što sam hteo ja da budem u sredini između dve dame, od svega ovog ne bi bilo ništa. Kažem ne, to mora biti ovako. Jer ovdje ima više slojeva, neke slojeve još nismo dobili, čim dobijemo otkrićemo, ali dobra vest, ja Bog jesam, jer da zaista svako od nas je njegova esencija. Trunčica njegove esencije, koja se inkarnirala u ljudsko telo i na taj način on kroz nas živi sopstvenu ideju. To je definicija. Skuplja podatke i svakoga dana se menja. Jednom prilikom su pitali da li je on nepromenjiv, da li je on konstantan, odgovor je ne. Svaki naš događaj, svaka naša misao, svaki osjećaj ga oplemenjuje i menja ga. I zato ću ja ovaj deo mog izlaganja završiti maksimom, a inače maksime su moćne jezgrovite izreke u kojima se sa malo reči dokazuje, koja glasi: jedina nepromenljivost je činjenica da se sve menja. To je jedina nepromenljivost. I šta će se sve dešavati do kraja, također je velika nepoznanica, ali kako kažu, lepota neizvesnosti je zagarantovana, a nama ostaje u svakom trenutku u svog života damo najbolje što možemo od sebe, kako bi se jednoga dana u procesu samosagledavanja ponosili ono što smo radili, a ne stideli i ne crvenili. Zbog toga je važno ono što smo stalno govorili, da je svaka misao, svaki osjećaj, svaka vibracija važna i da budemo apsolutno iskreni u istini, a mislim da ćemo se dotaći iskrenosti, ja sad ću o tome govoriti. Jer mi možemo da sakrijemo naše misli, osjećanja jedne od drugih, ali od svemira ne možete sakriti ništa. Sve ovo nabrojano njemu je uvek dostupno. I zato, koliko god da je teško i koliko god da košta i
gledatelji, da bi bili što atraktivniji, idu sad moje koleginice, a ja ako sam nešto propustio o tretiranju ovih, lako mogu da se kasnije nadovežem. Hvala puno, Aleksandre, na ovim jako interesantnim informacijama. I ovo što si nam na kraju rekao, da bismo, kada dođemo tamo, da bi u onom samo sagledavanju nekako bolje prošli, kada pričamo o iskrenosti, barem ja tako vidim. Naš drugi današnji sjajni predavač je naša divna Darija Bujović. Darija je osoba koja voli umetnost života, a koja je pokazala putokaze kroz savremenu medicinu, kroz rad sa ljudima u njenoj stomatološkoj praksi, kao i kroz razne energetske tehnike kojima se Darija bavi i koje radi. Umetnost života joj pokazuje kako da osluškuje tonove duša ljudi sa kojima se sreće i kako da oseti tonove i frekvencije koji su u neskladu i potom ih transformiše u svetlost i harmoniju. U slobodno vreme umetnost života slavi kroz razne glumačke predstave i performanse u kojima otkriva i osvaja nove delove sebe koji su spremni da se pokažu drugima. Evo, molim aplauz za Dariju. Darija, izvoli. Hvala puno na ovom predstavljanju. Dobar dan svima. Želim da vam se zahvalim što ste danas odlučili i odvojili svoje vrijeme da podelite sa nama. Nadam se da ćete biti zadovoljni sa tim, pošto nekako kako život prolazi shvatamo da je zapravo vrijeme najskuplje i sve ono o čemu pridajemo pažnju gledamo da bude kvalitetno, da nas obogati, da nas osvijesti, da nekako posle tog događaja ipak budemo malo svesni i da spoznamo u sebi neke uvide koji će nam služiti u daljem životu. Kad smo već preživjeli ovo, vreme je da nastavimo da živimo život što čudesnije i što svesnije. Tako sam ja u ovoj drugoj knjizi bila inspirisana događajima koje se desile prošle godine, a to su, Aleksandar je spomenuo slučajnosti, a zapravo to su ti sinhroniciteti koje, ako smo svesni, ako smo budni, trebamo pratiti i posmatrati. Tako sam ja radila energetske tehnike, koje su dale rezultate, ali ne onako kako sam ja dobila već u tom trenutku svijest o tome da postoji nešto bolje, jače i što će dati brže rezultate. I znala sam da postoji, nisam znala šta je i u tom trenutku stvarno sam molila Boga da se pojavi nešto što će ljudima dati zaista rezultat dobar u izdrenju. I u tom periodu krenuli su da se dešavaju sinhroniciteti, da viđam brojeve 369 na različitim mjestima. To je obično bivalo u trenucima kada sam na nekom ili krećem na posao ili sam u opuštenom stanju, ali ništa napadno, ali ne možete da ne primetite. I tako s vremena na vrijeme se to ponavljalo. I nikom ja to nisam govorila, znala sam da su 369 Teslovi brojevi, ali nisam znala konkretno šta znači taj sinhronicitet. Jednog dana, jedna moja prijateljica koja se isto bavila energetskim tretmanima, bila je kod mene u ordinaciji i radila sam joj nešto oko zuba. Izašli smo napolje, ja sam pogledala i registracija na tablicama je bila NS369. I u tom trenutku ja odlučim njoj da se poverim. Kažem, Dragana, eto vidiš, Tesla nešto traži od mene, ali ja ne znam šta. Kaže ona, pa postoje neke energetske tehnike, kao ja bi to završila, ali ni ja ne znam ništa o tome. I tako meni padne kamen sa srca, nekom sam rekla o tome.
I tako nastavim dan. Sutra dan ona opet dolazi, iz vrata onako ulazi i govori imam sve informacije. A ja sam onako nekada ismesnula suma šta sam joj rekla, kakve informacije. Kaže ona u vezi onog što si me pitala, kad je došla kući dobila je na mail od svoje prijateljice sve informacije vezane za energetske tehnike od Tesla metamorfozi, koja se održava slučajno opet za mjesec i po dana u Srbiji. Tako da dobila sam znak i znala sam da ću ići na taj seminar. Tako da u suštini mi uvek dobijamo smjernice i putokaze, samo je pitanje koliko mi smo spremni i otvoreni da ih vidimo, čujemo i na kraju pratimo. Jer uz pomoć te kokreacije i uz pomoć moje prijateljice Dragane ja sam dobila informaciju gde nastavljam svoj put i mnogo sam zahvalna na tome. Apropo toga, i to je za mene bilo jedno čudo, apropo toga, to me nekada inspirisalo da u ovoj drugoj knjizi napišem jednu pesmu koja se zove Čarolija života i želim sa vama sada da podelim, malo da uživate u tome. Čarolija života. Čuda sam ti dao da stvaraš u ime moje, u srcu svome. Ljubavlju svojom da obasjavaš kao svetionik vidike nove. Čuda sam ti dao da stvaraš, ne da zadiviš druge. Čuda sam ti dao da stvaraš, da budiš usnovi. Čuda sam ti dao da stvaraš, da inspirišeš ljude. Čuda sam ti dao da stvaraš, da osjetiš moć prirode. Čuda sam ti dao da stvaraš, da shvatiš jedinstvo u tome. Da život tvoj i meni, dar i radost bude. Čuda sam ti dao da stvaraš, a sad idi među ljude. Tako da ova pesma je nekako samo došla kroz mene. Ja sam je zapisala i bila sam baš iznenađena koliko tu ima zapravo istine i koliko smo mi zapravo, koliko nam je dato da možemo činiti čuda iskrenom namerom i ljubavlju u njegovo ime, ali koliko smo mi nekako ograničeni strahom i nevericom da je to moguće. Tako da, volila bih da vas ovo nekde inspiriše i ohrabri. Druga tema koju sam htjela obraditi jeste ljubav. Ali pošto sam ja praktičan tip, ne želim sada da pričam o ljubavi, mada imam i ovde pesmu, ali to za neki drugi put. Želim, ako ste raspoloženi, ako želite, da uradimo jednu vežbicu zračenja ljubavi. Mislim, tu gde sedite, samo raskrstite noge. Samo ću vas obavestiti šta treba da radite prije nego što počnemo. Znači, znamo svi da je svest srca mnogo moćnija od svesti uma. A zapravo, želimo da našu svest sa svesti uma prebacimo na svest srca. A ljubav kao takva je najmoćniji lik u ovom univerzumu, najmoćnija energija. Tako da, zamolit ću da svako od vas dovede u svest neki problem ili neku osobu sa kojom ima izazov u ovom trenutku. Držite otvorene oči i ako ste svi doveli u svest taj problem ili neku osobu, možete mi dati znak da ste doveli. Jeste? Svi? Dobro. Sada, definišite tu emociju koju osjećate kada pomislite na to. Sa jednom riječju. Ako vam se javljaju dve emocije, probajte da ih svedete na jednu emociju. I primetit ćete kako se to sad već spustilo, čim se definisalo, kako se to spustilo nekako i nas, već srce osjeća tu definiciju sa osjećajima. Sada probajte da dišete,
možete staviti ruku na srčanu čakru i probajte da dišete kroz to. Ali sada neku pozitivnu emociju koja vas dovodi do ushićenja, radosti, dok nešto radite, izaberite nešto i dišite tu pozitivnu emociju kroz srčanu čakru. Vidim da ste malo zatvorili oči, ali možete ih otvoriti. Dišite. I sada samo zamenite tu pozitivnu emociju koja ima neki uzrok koji je proizvodi čistom ljubavlju koja je bez ikakvog, koja nema nikakvo značenje, ne treba je nikakav uzrok, samo čista ljubav. Zračite. Primijetit ćete kako se prostor unutar vas i oko vas promijenio, kako se koherentnost srca desila i kako se nekako elektromagnetno polje oko vas promijenio. Ova vežbica je nastala na HeartMath institutu kada su shvatili da zapravo ljubav je najbolji lek i tretirali su ljude koji su bili u ratovima i tamo se suočavali sa strašnim stvarima i onda ih je to posle opterećivalo i najbrže i najbolje rezultate su doživljavali lečeći ih ovom baš metodom. Tako da vrlo je jednostavno, možete raditi kad god želite, dovoljno je 15 minuta da se posvetite tome da u toku dana se smirite i da zračite tu ljubav i onda će vremenom to postati, zato što je to zapravo naše prirodno stanje na koje smo zaboravili i onda vremenom kad budete imali tu disciplinu da to radite, ćete se zapravo spontano vratiti, to nećete morati raditi sve ove, da kažem, korake, prebacivati se sa svijesti uma, svijesti srca, nego ćete maltene ceo dan biti u toj frekvenciji ljubavi, svijesti srca. Malo samo glasnije, uspavat ćeš nas. Pa dobro, malo je ta energija takva uspavljujuća, tako da nadam se da me dobro čujete. Uglavnom, kako se zove, kad se
praktikuje ova vežba, ona daje stvarno čudesne rezultate i možete je raditi kad god poželite, kada se vozite automobilom, kada se prepirite sa šefom, kada ste u gužvi, znači nije potrebna neka posebna prostorija, mirisne sveće, muzika i to, nego prosto gdje god da se nalazite možete praktikovati ovu vežbu koja je veoma korisna. Treća stvar koju sam htjela danas da uradim je pesma molitva, koju bi voljela da sad pošalje uradimo, ja ću je čitati, a za vas bi zamolila da stavite ruku u molitveni položaj, zatvorite oči i da pošaljemo poruku ovog trenutka celom univerzumu, sa ovog mesta, zato što je to potrebno. Molitva. Molim za svesnost u svim srcima. Molim za zrelost u svim bićima. Molim za autentičnost u svim ljudima. Molim za mir u svim zemljama. Molim za ljubav i svesnost cijeloga sveta. Molim za izvornost čitavog poretka. Molim za napredovanje u svim poljima života. Molim za postajanje i postojanje novoga čoveka. Neka se svi strahovi rasprše, neka ljubav sve tuge obriše, neka nas majka zemlja iscijeljena inspiriše. Neka tako bude. Hvala vam puno. Hvala puno, Darija, jako na ovoj molitvi, na ovoj vežbi koju smo radili. Mene je delovalo. A naš treći sjajni predavač je naša Jasna. A Jasna je duša koja je svestran i umetnički tip. Od malena je voljela prirodu. Sa njom je živela i uživala i od nje učila. Jasno se i dan danas igram na obali mora, uživajući u balansiranju kamenčića, gde slaže čitave priče po morskoj obali. Ona posmatra svet širom otvorenih očiju kao dete i uči, stalno uči. I baš zato jeste uronila u tajne kosmičke biblioteke i mnoge druge tajne, a pričat će nam o vidovitosti, o iskrenosti, o životu posle života i mnogim drugim sjajnim i zanimljivim znanjima i uvidima iz njenog bogatog iskustva. Izvoli, Jasna. Jasna je i moja učiteljica. Da, izdeljivanje vremenskih linija i što nešto. Ja treba još da donesem Ivan Kamenčić koji će nam poslije poslužiti. Tako. Postoje razni svetovi. Složit ćete se sa mnom da postoji svet snova, svet ideja, svet mašte i vizualizacije, svet u kome smo bili pre nego što smo došli u ovo telo, u ovaj život, svet u koji ćemo otići posle ovog života, svetovi i civilizacije o kojima ne znamo ništa, svet književnosti i tako dalje. A mi ovaj život živimo tako i mislimo da sve znamo. Dobar dan, dragi prijatelji. Predstavit ću vam se danas kao pisac i autor nekoliko knjiga i pokazat ću vam kako one nastaju. Evo ovdje imam papir koji sam napisala automatskim pisanjem i zbog toga ću malo više gledati tu da ne bih nešto propustila jer nisam sve stigla da naučim na pamet. Znači ovo sam dobila specijalno za nas ovdje prisutne. Ja priče ne smišljam, ne maštam, ne kombinujem likove, njihove sudbine, provodim ih kroz razne situacije, ja to ne radim. Ne bavim se određenim temama, jer često me ljudi pitaju šta si ti napisao o tim knjigama, koja je tema?
I ja onda kažem, tema je život. Život zato što je to neiscrpna tema. Zar pored isceljenja od 2 autoimune bolesti, 2 puta doživljene kliničke smrti, mnoštva spiritualnih događaja koje doživljavam od detinjstva pa i danas, a ne znam im objašnjenje i mnogi drugi ne znaju objašnjenje, pored svakodnevnih snažnih slika, uvida, spoznaja koje imam, pored šaputanja mog tihog unutrašnjeg glasa, pored ruke koja piše po diktatu neke nevidljive sile, nakon susreta sa kosmičkim civilizacijama i kontakta sa kosmičkom bibliotekom, zar treba nešto da izmišljam i da smišljam likove? Ima još mnogo toga što sad nisam pomenula, što možete naći u knjigama. Meni je zapravo svih ovih godina trebao medijum koji će me otvoriti, da ja bez ustezanja podelim sve ono što sam doživjela, sve što se čini zanimljivo ili sve što može vama pomoći na neki način. Uglavnom to delim sa svojim najbližima, sa svojom decom, sa suprugom, nekim prijateljima, jer jako je teško biti drugačiji. Jako teško i to znam iz iskustva od detinjstva, zaista. Pokušavala sam da se uklopim i ja zaista tako i delujem uklopljena. Moj tata je uvek govorio zlatna sredina. Nisam nikad mogla da budem ta zlatna sredina. Zato što mi je trebalo nešto, a to su bile vežbe glume. Krenula sam u januaru ove godine na vežbe glume. Imala sam javni nastup i na tom javnom nastupu sam prvi put otvoreno i jasno govorila ono tačno šta osjećam i kako mislim. Govorila sam to i u svojim knjigama, evo govorim i danas. Znači, 3. knjiga je u štampariji, to je trenutno sa kumom priče za decu, odnosno pasme za decu, ali i za odrasle. Činjenice koje sam doživjela kroz susrete na vežbama glume i pisanja mojih knjiga su mene pravu pokazali. Znači, došla sam do te neke suštine sebe. Sva moja predavanja i sve što sam napisala su moja istina. Svako od vas ima svoju istinu. Mnogi se stide svoje istine i to sam saznala zato što radim svakodnevno sa ljudima. Mnogi slušaju druge, odnosno prihvataju nametnutu istinu i kad neko nešto kaže, slože se, da, to je tako, samo zato da ne bi izrekli svoju istinu. Šta se meni dešavalo tokom života? Ja sam izabrala ćutanje. Posle sam saznala da ćutanje nije kršenje zakona istine, jer ja sam uvek unutar sebe znala šta osjećam i priznavala svaku svoju istinu, u njoj živela, bez obzira šta drugi ljudi misle ili govore. Istina je da mi znamo ono što su nam rekli, ono što smo naučili. A ja sam u 11. godini videla istinu zbog koje sam se razbolala. Evo i sad osjećam te vibracije koje sam osjećala tada. Zašto se to desilo? Dete u meni nije znalo šta se to dešava kad ja čujem misli drugih ljudi oko mene. Nalazila sam se na sred ulice na jednoj javnoj manifestaciji i uplašila sam se svega. Uplašila sam se ljudi i ovog života, uplašila sam se njihovih misli. Ali sam tada videla da smo mi svetionici, zato ovo predavanje nosi tu suštinsku reč, svetionik. Ali su naša svetla bila usmjerena na hridine, umjesto na mirno, divno, plavetno more. Mislimo često pogrešno, često radimo pogrešno, često verujemo pogrešno i gotovo niko nam ne može dokazati da postoji nešto drugačije.
Ja sam taj užas osjetila pre 50 godina, a danas znam da sam svetionik, odnosno duša koja pomaže drugim dušama da pređu u svetlo. Teško je izaći iz ovog zemaljskog mraka i prihvatiti svetlo, verujte mi. Duh nakon izlaska iz tela traži svetlo. Ja to radim jer sam rođena sa tim darom, ali sam ga godinama odbijala. Imam i prijatelje koji isto to osjećaju i to rade. Sad kad smo se vratili sa mora, Zoran i ja, to je sve pucalo i vrvelo od duša u našem stanu koje su tražile izlaz u svetlost, jer ovdje je zaista dosta mračno i kad dođu u svetlo ne umeju da se snađu. I ja sam eto nakon jedne rečenice koju sam čula na jednom videu prihvatila svoj dar. A rečenica glasi: kakav bih ja bila doprinos svetu kada bih svoj dar prihvatila u potpunosti. I prihvatila sam. Čutala sam o svemu tome, dok jednog dana nakon izuzetno snažnog spiritualnog doživljaja koji je trajao 4 dana i noći, i usput rečeno koji sam jedva preživjela, moja ruka nije krenula po papiru sama. Čula bih jednu reč ili kratku rečenicu ujutro po buđenju najčešće, i onda nekakvu napetost u sebi da ništa drugo nisam mogla da radim niti da mislim dok to ne zapišem, dok ruka ne odradi šta je planirala. Onda bih uzimala papir, olovku i pisala. Šta sam pisala? Ne znam, dok sve ne bude gotovo. Kad se smiri taj unutrašnji osjećaj, kad ruka prestane da se kreće, ja se vratim iz drugog stanja svesti, od onog uobičajenog, i onda pročitam tek šta sam napisala. Usput mogu da kažem jednu bitnu napomenu, pošto ljudi često mešaju izmenjeno i drugačije stanje svesti. Izmenjeno stanje svesti uvek postižemo pomoću nekih supstanci, a drugačije stanje svesti postiže se meditacijom, molitvom. Molitva je zapravo isto meditacija, to mi je tako objašnjeno, samo ljudi misle da se mole, a ne meditiraju, zapravo to je isto. Ili se dešava spontano uz pomoć duha, što se meni dešava. Dakle, ja to ništa nisam tražila. Tako je duh našao svoj kanal i moja ćutanja pretvorio u moje pisanije. Ja sam ih tako zvala. Punila sam ormare tim tekstovima. I još uvek najveći deo stoji u ormarima. Ja nisam imala hrabrosti da to nekom pokažem. A kad sam pokušavala da ispričam nekom, doživljavala sam odmahivanje rukom i ono čudno gledanje. Čak mi je nekoliko, i moj učitelj mi je rekao: mante to, nemojte o tom razmišljati, mante to. Dobro. A to što sam napisala bile su istine koje su bile potrebne drugima. Vi verovatno znate da ja radim sa klijentima, sa ljudima. U početku sam gledala u karte, priznajem iskreno, a usput učila astrologiju, regresiju, prošle živote, vidimo ovdje dosta mojih i saradnika i prijatelja, kolega sa kojima sam i zajedno učila. To što sam pisala, zapravo što je trebalo preneti mojim klijentima, nekad sam dobijala unaprijed kao spoznaju, odjednom nešto čujem i znam, a nemam pojma. I onda kad dođe osoba, ja u stvari znam zbog čega sam to dobila i šta treba i kome da pronesem. Svaki put su to bile činjenice koje ja ne bih sama umela da smislim, zaista. Kad je trebalo nešto brzo da spoznam u jednom trenutku, onda mi se dešavalo da vidim slike. Otvori mi se treće oko i uključi se film. I to sad izgleda ovako. Ja sam smišljala kako da vam to objasnim. Znači, kao da ovdje imam kinoprojektor i kad zatvorim oba oka, on se uključi.
tada vidim neku drugu stvarnost, neke druge ljude, neke druge događaje, isto kao što sad vidim ovdje vas. I tako mi je bilo dugi niz godina. Sad su mi istovremeno uključena oba moja oka i taj projektor ovdje, ali on se uključuje spontano i dalje, znači ja dalje ne tražim. Dođe neko pa postavi pitanje i ja onda tražim da se uključi radi odgovora, ali uglavnom on se uključuje kad zaista treba nešto da vidim. E sad, ja mogu recimo sa nekim da pričam ovako ili kao sad sa vama, a da se taj kinoprojektor uključi i ja istovremeno pratim i ovu stvarnost i pratim te slike. Istina, to se retko uključuje i retko se dešava, ali se dešava. E sad, tako su nastale neke moje priče. Probudim se ujutro, vidim sliku jezera i ribe plove, dva velika jata u jezeru. I ko je čitao moju knjigu, prepoznaće priče o ribama. Koje, znači, kad sam opisala prvu sliku, onda je došla druga slika, pa sam opisala drugu i tako do kraja cijele priče. Isto tako i priča o patuljcima iz prve knjige nastala na taj način. I to nije bilo dovoljno, nego sam jednu noć lansirana u kosmos. To se čulo. To izgleda ovako. Moje telo leži i samo odjednom čuje kšš. I ja sam već negdje tamo. Moja duša je otišla tamo i mi inače pišemo duša, duh malim slovom, a svoje imena pišemo velikim početnim slovom. Obrnuto bi trebalo. Duh i duša da pišemo velikim slovom. To je samo ovako usput. Ovaj događaj sam detaljno opisala u drugoj knjizi. Zaustavila sam se ispred jednog nesagledivo velikog oblaka. Činilo mi se da sam dugo čekala ispred njega, vjerovatno je to bio samo trenutak, ali ja sam naučena da činim stalno nešto, da kreiram, da činim. I pitala sam što sad ja treba da radim ovdje i rečeno mi je ništa, samo da sačekaš. I šta se desilo? Iz tog oblaka je došao jedan svetlosni zrak u moje treće oko i ugasio se. I onda kšš, nazad u telo, koje toliko se protreslo da sam zamalo pala sa kreveta. Šta se u stvari desilo? Uključila sam se u kosmičku biblioteku. Jednom prilikom u gradu, ovdje u Novom Sadu, upoznala sam ženu koja je u ruci držala originalne knjige života. Putovala je po celom svetu i imala je kontakt i čitala je te knjige. Mi to zovemo biblioteka Palvinog lišća. Pitala me za ime. Kad sam joj rekla moje ime i prezime koje sam dobila rođenjem, rekla je mojim odraslim učenicima koji su bili sa mnom da su izabrali dobru učiteljicu. I to je bilo sve što je rekla. Kad ja tumačim horoskope, predavno se otvara ta knjiga života. Odnosno, klijenti treba da spoznaju i ja treba da podelim ono što će pokrenuti njihove darove i dati im snage i volje da ih razviju i da ih koriste. Ovo zapravo nije priča o tome šta ja znam i umem. Ja to dobijem. O tome vam pričam. I svakog ko iskreno traga, ja zapravo mogu da prepoznam i da mu prenesem te informacije. Jednom je jedna prijateljica rekla nakon konsultacija horoskopskih da je išla 3 puta na čitanje Palvinog lišća i da joj taj čovjek koji je tamo to čitao ni polovinu nije rekao od onog što sam joj rekla ja. Pitala sam se zašto sam dobila članstvo u Kosmičkoj biblioteci. I iznenadila se odgovorom. Zapravo ne, ovim prvim delom odgovora da sam veliki ljubitelj knjiga, da većeg ljubitelja nema, to stoji. Ali znanje i istine su zapravo deo svih nas, deo mene same. Ali mi je rečeno da sam dobila prvenstveno to zbog toga što ja nisam znati željna. Ja to članstvo poštujem i kad dođe taj zrak iz biblioteke, sve što treba ja prenesem, kome treba prenesem
ako je osoba spremna da sluša, ima i onih koji blokiraju, pa ja onda stanem tu i ono ostalo ne prenese, dok ne budu spremni za to. Mi zapravo ništa novo ne smišljamo. Postoji taj jedan oblak u kom je svaka misao napisana ili nenapisana, zabeležena. Pojedinci misle da se ne zna šta mi mislimo. A to što mislimo, govorimo, pišemo, sve se beleži na kosmičkom nivou matrice koje zovemo Akaša i kosmička biblioteka. Dakle, Akaša ili biblioteka palminog lišća su sveukupna naša iskustva, zemaljski životi, životopisi, CV, kako god hoćete, biografije, sa svim kompletnim iskustvima proživljenim tokom jednog života na zemlji, pa onda više života, koliko smo ih živjeli. I odatle, svi mi naše spoznaje i uvide crpimo i naša znanja, ona istinska znanja. I to svakodnevno. A kosmička biblioteka je poput naše zemaljske biblioteke, zbirka svih dela i kreacija koje sva kosmička bića stvaraju u svom kreativnom zanosu. Bukvalno sam tako dobila objašnjenje. Ja sam tek u 60. godini života videla moju knjigu tamo. Odnosno, videla sam je pod imenom Jasna Bogojević-Janić. Ja sam ranije nosila drugo ime i tražila sam je pod tim imenom, ali nije bila. I naravno, videla sam još 2 osobe koje su sa mnom tu knjigu pisale. Tako da, ovo što je Aleksandar rekao i što je objasnio, upravo je pokazatelj ove naše knjige kako je nastala. Postoje i mnoge knjige pod mojim imenom još, one nisu odštampane fizički, ali energetski one tamo vibriraju. Samo mi treba vremena da sednem i da prevedem te vibracije u reči srpskog jezika. Rekla sam i da ću pomenuti Boga u onim mojim najavama. Usput rekao mi je da ga predstavim onako kako ja znam. Znači dao mi je slobodu. Prvi put kada sam ga susrela, ja svesno o tome govorim, znači pomislila sam da zaista postoji neko ko me voli, ko me čuva, mazi, pazi. I to se desilo u Banja Luci kada sam studirala, spasio mi je život na ulici. U priči Bogojavljenje, u prvoj knjizi sam to iskustvo opisala, a sada ću vam kratko samo pomenuti da to nije neki čičica na nebu, nije ni neki čičica iz crkve, nije ni neki brojač grešaka, ni zlopamtilo. Jedno jutro sela sam na terasu da pijem kafu i rečeno mi je drvo je Bog. Wow, šta se to znači? Kaže, ako ne veruješ, evo slike, pa zamisli. Slika je izgledala ovako. Onaj deo koji je pod zemljom, koji se podrazumeva, odnosno koren, iako je nevidljiv, to je suština iz koga je nastao vidljivi oblik i forma drveta sa stavom i krošnjama. To je Bog, koga mi ne vidimo, ali ga zamišljamo. Dakle, postoji ta suština iz koje se oblikuju različite forme sa više ili manje duha u sebi. Naprimjer, naša draga voditeljka je pomenula slaganje kamenčića. Jako volim kamenčiće. I oni imaju manje duha u sebi, dok recimo čovjek svetli duhom, svako od nas. I zato smo mi svetionici ovdje. I zato kažemo da smo na sliku našeg tvorca. Imamo taj vidljivi i taj nevidljivi deo, a kada taj nevidljivi deo napusti naše istrošeno telo, mi to zovemo smrt. Pogrešno. Ono što sam saznala jako me šokiralo, a to je da je ovo svet mrtvih, a duhovni svet je svet živih. Dođe smo tako do priče i o životu posle života. Meni je pre 30 godina otprilike rečeno da treba da razbijem 4 velika tabua sa kojima se muči čovečanstvo. Jedan od njih je smrt. Kao škorpion u podznaku, logično da mi je to dato. To je prelazak zapravo u drugačiju vibraciju, drugačiji oblik postojanja koji se ne zasniva na telesnom i na vidljivom. I ja sam pripremila nekoliko citata
koje sam dobila u prenosu informacija moje majke koja je u drugu dimenziju otišla pre 5 godina. Pročitat ću vam neke odlomke, a prije toga ispričat ću vam jednu anegdotu. Moja majka je živjela u Hrvatskoj i jedva je čekala da dođemo svakog leta na godišnji odmor, sestra, ja i deca, da boravimo kod nje. I ona je mrzela kad ja hodam okolo, kad odem kod komšinice, kod prijateljice u grad, da se vidi sa svojim društvom iz škole, to je nju izluđivalo. Kaže, došla si kod mene i sad skitaš okolo. Zamislite da to što je mrzela za života dešava je se sad i u smrti. Pored nje je sahranjen jedan divan mladi čovjek nekoliko dana posle nje. Meni je pažnju privuklo njegovo ime. I sad ja dođem do majke, zapalim sveću, popričam sa njom i odem u komšiluk kod Dorijana. Da kod Dorijana zapalim sveću, da popričam sa njim, da pitam ima li šta novo, jer i on mi je prenosio neke informacije. A tu sam upoznala i njegovu majku, koja mi je u međuvremenu postala dobra prijateljica i sa kojom o svemu ovom mogu da pričam. I dala mi je dozvolu da, čula smo se pre ovoga, da mogu to da pomenem. On je divna duša koji je mojoj majci pomogao. Otišao je rano, 87. godište, 2019. je otišao. I pomogao je mojoj majci koja je došla pre njega u taj duhovni živi svet. Ako želite, mogu da vam pročitam prenos nekih informacija iz te dimenzije. Ja sam to ovako donela da vam pokažem i kako to izgleda. Da vidite, evo recimo ovaj deo. Znači ovako, bez precrtavanja, bez, znači kao da pišem neki sastav. To je u stvari taj diktat gdje ja pišem svojom rukom, a informacije stižu. Bez prepravki, ispravki, korekcija, ništa. Znači, tačka, zarez, veliko slovo, sve. kad krene od prvog do posljednjeg slova ide kao voz po šinama. A prvo ću vam pročitati jedan deo uvoda kako je u stvari do toga došlo. Obavljala sam ritualno kupanje i oblačenje. Milovala sam njeno telo posljednji put. Otišla je meke kože poput svile. Nigde nije bilo ranice, niti bilo kakvog drugog znaka dugog bolovanja u krevetu. Telo se umirilo od svih nemira, još uvek toplo i prepušteno meni da ga spremim na posljednji put u ovoj stvarnosti. A ono što je bilo živo, što ga je pokretalo, osjećala sam tu negde u prostoriji, iako nisam ništa videla. Znači ja osjećam i čujem, retko vidim. Tom delu sam se obraćala rečima, dok sam telo ljubila i opraštala se. Gledala sam da sve zapamtim. Ona mi je govorila, zapravo pričale smo pre nego što je otišla o tome dok je bila svesna. I ja sam joj govorila šta sve treba da uradi kad pređe jednog dana u drugu dimenziju. I kažem, naučila sam te kako treba ići u svetlost. Sada ću te samo podsjetiti da ne brineš za nas. Dosta si tokom života brinula. Sad se upusti i prepusti. Tvoj posao je završen, iako si uvek govorila da poslovi nikada ne mogu biti završeni i da uvek ima još nešto da se učini. Zemaljski put je završen. I da, uvek ima nešto da se učini. Ja želim da mi o tom svetu pričaš. Želim da mi sve kažeš, da bih bila mirna i da znam da si dobra. Pročitat ću vam deo zapisa koji je stigao 17. januara 2024. U 3:24 sam probuđena da to zapišem. Ja sam spremna, ali ne znam da li si ti. Počet ćemo, pa ćemo vidjeti kako će ići. Svako ko se nađe s ove strane mora da se prvo snađe i da se oporavi od proživljenog. Život kako ga ljudi žive je traumatičan.
Iako mi s ove strane pokušavamo odmah da delujemo u tom svetu vašem, to nije moguće i ne čujete nas. Slab je taj signal koji šaljemo, a oni koji ostanu su u tuzi i nisu sposobni da čuju i osjete pokušaje onih koji su otišli. To se može desiti kasnije, čak nekoliko godina kasnije, a to zavisi od oporavka i nas s ove strane i onih koji ostanu sa te strane. Kao da postoji neka zavesa koja se ispreči i koju treba znati ukloniti i prevazići. Kada se duša oporavi i uz pomoć i podršku vodiča ojača, onda može da uči sve što poželi, a često poželi da vidi kroz tu zavesu. Kada sam to naučila, zatražila sam da naučim i način kako se uspostavlja kontakt. Na ovom mjestu moram da kažem da sam godinu dana nakon majčine smrti upoznavala Milice na svakom ćošku. Svaka žena koja mi je pružila ruku da se upoznamo bila je Milica, žena njenog imena. I tako mi se javljala na taj način. Mora postojati poriv i želja za tim. Kao što sam ti na kraju našeg prethodnog razgovora opisala, tako se putem vibracije odavde projektuju misli koje prima osoba koje su namijenjene i njen mozak ih očitava. Ali za to je potrebno i da osoba u tom svijetu ima želju da kontaktira, da osjeti kada se to dešava i da također bude uvežbana na neki način i da se ne plaši. Idemo dalje, malo ću preskočiti. A prenos informacija se dešava tako da ja tačno znam šta želim da kažem i onda stvorim takvu vibraciju iz sebe, to ona meni priča, koja će zavesu između dva sveta probiti i stići do osobe ka kojoj upućuje misli. To se može uporediti sa reflektorom ili snopom svetlosti poput lasera koji sadrži informacije. Kada stigne do mozga, onog kome je upućeno, počinje dešifrovanje ili očitavanje. Osoba, kao na primjer ti sada, postaje svesna šta se dešava, obično se nešto desi, fizički. Jednom je dao znak tako što su bile 3 breskve, velike breskve su bile na stolu i grupisane sve 3 jedna uz drugu. Ja sam nešto radila i samo u jednom trenutku su se one razmestile same od sebe, Zoran je spavao, bila je noć, odjednom su one počele da se same razmišljaju. Ja sam pitala ko je, naravno, bila je ona prisutna, želela je nešto da mi prenese. Ona kaže dalje, pošto ti pišeš, ja na neki način i tim snopom informacija delujem na tvoju ruku. Pomaže to što si razvila još davno automatsko pisanje i to ono sve olakšava. Onaj ko odavde šalje misli, može to da čini određeno vreme koje se očituje tu, jer ovdje vremena nema. I kada prenese ono što želi, vraća se u uobičajeno stanje. Ne mogu reći da to izmori dušu, ali nešto se dešava pa te misli postaju sve slabije. Mada i onaj ko prima informacije može da se zamori. I čak i ako odavde misli i dalje stižu, osoba zbog zamora više nije u stanju da obradi informacije i onda se sve prekida. Možda je najlakše to opisati kao jedno predavanje. Ti znaš da se predavač za svako predavanje priprema, kao što se i ja pripremam kada ovako hoću da ti prenesem informaciju. Prenos informacija je kao tok predavanja. Kada se iscrpe informacije, prestaje predavanje, a isto tako prestaje i taj snop vibracija ka mozgu. Ne bih željela da vas zamaram ukoliko vam je ovo teško, a ako želite mogu još. Mogu ti reći da se to retko dešava. Uglavnom postoje razne smetnje, ali kod mnogih duša ne postoji poriv. Treba i puno učiti da se to radi i zaista nije lako, pa neki pokušaju i onda odustanu. Najčešće odustanu jer shvate da onaj kome bi upućivali taj snop informacija nije u mogućnosti iz nekog razloga ili nije zainteresovan, a može biti i u strahu, pa bi onda bila veća šteta nego korist od kontakta. Mi imamo dogovor, ti si uvežbana, a ja sam dugo vežbala ovdje.
Obično su to kratke informacije koje osobe u materijalnom svijetu primaju. Dobro sam, živa sam, ne brini, čuvam te, čuvaj se. Lakše je te kratke rečenice plasirati do mozga ili u snu ih preneti. Ljudi u snovima prime ih i bude im lakše, mada ne veruju puno u snove. Kako ovaj svet deluje kada se posmatra odakle? To ja sad pitam nju. Kaže haotično, misli o našem svijetu, nemirno, nesvjesno. Ima puno gluposti, iskrivljavanja i manipulacija, ali on je takav s razlogom. A nikome ovdje ne pada na pamet da pokušava da utiče na to. Baš zbog toga što je sve tako kako je upravo po vibraciji ljudi. Dominira strah i onda su sve kreacije ljudi na vibraciji koji iz ovog svijeta niko ne želi da dira. Možda nisam dobro objasnila. Zapravo mi se i ne bavimo ovdje tim svijetom, već ovim. Kada se oporavimo i prihvatimo gdje smo, sve je manje interesovanje za taj svijet. I on brzo nestane. Većina ne želi da se prisjeća teškoća jer ovdje je sve drugačije i očigledno. Nema laži, pretvaranja, prikrivanja, manipulisanja. Svetliš onim što jesi i svi znaju i vide to, kao što i ja vidim sve druge. Samo da kažem dve reči. Gola istina. Ništa. Pitam ja, da li komunicirate međusobno, odnosno šta radite jedni sa drugima? Jer ja sam uvijek mislila da je to dosadno tamo. Da, komuniciramo, ali ne rečima. Mi svetlimo, vibriramo, imamo boju i to očitavamo. Neko ima senku, neko ne svetli jasno već mutno i mi znamo da je u skorije vreme došao. Mi to ne ispravljamo, ne kritikujemo, ne savjetujemo, već prihvatamo i pružamo podršku svojom bojom i svojom vibracijom. A šta radimo jedni sa drugima? Učimo, razmenjujemo informacije o tome što još valja naučiti, kako je kada se to nauči i podržavamo jedne druge. I podstičemo jedne druge međusobno učenje. Mi ne delimo informacije o svojim zemaljskim životima, ne kukamo kako nam je bilo, ne opterećujemo jedni druge pričama. Sve se odvija kroz razmenu energije i spoznajom. Kada se susretnemo, mi imamo spoznaju i proživanje energije i to je sve. Zapravo, to je kompletno i tome se nema šta dodati, jer je sve očigledno. Eto, ipak smo uspjeli ovo da zabeležimo. Dovoljno za sad. Ono što još želim da vam pokažem, kako se to dešava, da sam bila na Braču, evo tokom septembra na letovanju. Išli smo na Vidovu goru, na 780 metara nadmorske visine i to je najviši vrh na svim hrvatskim ostrvima. Hodali smo, moja ćerka, Zek, Zoran i ja, šetali, gledali, snimali, slikali, meditirali, svašta smo nešto radili. I u jednom trenutku dok sam ja hodala, sve je to kamenje okolo, dok sam hodala, zamalo sam stala na ovaj lik. Ne znam da li možete da vidite i šta uopšte vidite na ovom liku. Poslaćeš nam okolo. Da, posle ćete vidjeti jedan kamen, lik zapravo koji mi se obratio i dao do znanja da me čeka. Zamislite decenije, godine, turisti i sve ostalo i ja za ovo stanem unutra. I kaže, ovo je trenutak da svetu pošaljemo poruku mira i ljubavi. Ovo je kamen koji ima kristala u sebi, koji je počeo da se kristalizuje. Znači jedan brački kamen sa predivnim kristalima unutra, lik Isusa. Evo posle možete da. Toliko o tome. Hvala vam na pažnji, a ako bude nekih pitanja, evo možete se.